Wahana Gebyar Seni Budaya Tayub Jawa Timur 2026. Ingkang dipun tunjang meriah audio rental profesional sound system elektronik Brandon Putra Daerah Tempe Kidul dipun pimpin Cak Sokip pribadi. Bekerja sama berkolaborasi Melty Video Shooting Entertainment, Bunda Syuting, Putra Daerah Tempuran Bantaran Probolinggo. Ingkang dipun iringi karawitan Panji Laras saking Karangsari Sukodana Lumajang, pimpinan Bunda Sriani sebagai ujung tombak di lapangan Mas Junet pribadi, dipun tunjang meriah duet pengendang andalan Cak Bambang Angleng Dharma. Bapak Ibu sekalian, ugi sedaya perundangan ingkang sami kita hormati, sugeng siang sugeng pinanggihan. Ing mriki seni tayub langen beksan acara pembukaan badhe kula ngaturaken sedaya artis waranggana kita katuri menonjolaken joget tarinipun dipun iringi gending kreasi baru Jula Juli Panji Laras Campur Sari. Sugeng siang sugeng pinanggihan ing mriki seni tayub langen beksan Panji Laras. Dipun undang sebagai tuan rumah wonten di Desa Jugosari. Di antaranya Bapak Kampung Suparno, Abah Nanang, Bapak Salam Arok, Cak Mirza Mertaji. Guna menghibur 4 serangkai tuan rumah beserta keluarga, juga menghibur semua perundangan yang telah hadir kesempatan siang sore hari ini.
Panji Laras memang oye. Ibu Tujang Pria audio Brandon punya putra daerah TPG Dul pimpinan Bung Sokip pribadi Bunda Sotik. Eyare mangken Bapak Kampung Suparno pernikahan selamatan dalam rangka penikah tasyakuran. Mon niat tak abananang ni kepon ketorotan, mon Athena seneng tak karuan. Mon direng taropan sedaya nak foto, tak usah mikir otang. Siapa jen seneng? Ya. Bodoh becak muak sapena tuan rumah rengampak manter banyak rezekina. Amin, amin. Eman Panji Laras muka terus berkembang. Mari nanggung derek sagunging penghor amatan dumateng para raos daya Ora sandang pangan segera kawarasan. monggo katuran pinarak lenggaca sedaya ingkang sekeca monggo mirengaken pasugatan kita Lopis kontol baris gotong rayang nyambut gawe. seni budaya tayubnya iki pancen seni Jawa Timur asli mula kang gambarno watak lan pribadi Ora sandang pangan segera kawarasan. sejarah lan riwayat ayo padha digali mula kudu dicocokno karo kemajuan jaman saniki Lopis kontol baris gotong rayang nyambut gawe. mula yuk dulurku kabeh peno kudu sing ati mula ngamre gampange golekane rezeki Ora sandang pangan segera kawarasan. urip nong alam dunya dulur
iki gak sepira lah awase mula tak ibaratno wong mampir ango ombe Lopes kontol baris gotong royong nyambut gawe sampun cekap Cak Junet kidungan kula mbok pilih wonten lebat ana dhisik Bapak Ibu sekalian ugi sedaya para undangan ingkang sami kita hormati sugeng siang sugeng pinanggihan ing mriki seni tayub langen beksan sampun lumrah lan kaprah minurut titiwancinipun Siti pagelaran saderengipun tari jaipong utawi tari sambutan badhe kita wiwiti ngaturaken dumateng sederek kita selaku pramugari Cak Asmadi Makadam katuri menonjolaken joget hari ini pun dipun iringi gending Lola dumateng sederek kita semangga menika wedal dipun layani matur nuwun ngarep ning donya piralawase taun pamakna wong mampir ngombe mula tukar lan batu wis tutu mane mula sing paling penting nyambut gawe rukun karo jane Kalarin nagkakaran yang sang senyang sarang jana nakang dulai benarena eka posa pernah hatikan sayang
nak kena saben. Ara Pak Ben mangedep des. Saben. Abo padet enggan. Atur suwan ageja tangkina. Atur suwan nuwun dumateng Cak Asmati yang telah sudi tampil di pagelaran. Sampur saklajengipun kajiba dumateng 4 serangkai tuan rumah. Ngiring Abah Bapak Kampung Suparno selaku tuan rumah. Siaga di tempat juga Ibu Kampung Suparno Torikanto nikah selaku sesepuh juga Naba Nanang sareng Uminah penikah bayi pameran penikah sombong cuma pun tradisi si nak foto di jauh takut tak oning takut tak kenal siapa lu sekemas sepenikah ngiring kanto sareng nyonyana seterusnya Bapak Salam Arab sing duwe real asal Jarit juga Candipuro. Terakhir menikah Kang Mirza Martaji beserta nyonya asal Lembak Kalibendo. Bu Kampung Suparno yare mangken seneng atena sayang. Tempel benang ijo. Mare sempengna tadol. Sekalian Abah Tinawi keluarga besar Pak Kampung Jais diminta masalah bubul apa candeki Pak Kampung Jais Ibu Suparno yare mangken seneng aten naring sepo Jaman nyaman 50.000 lah. mondo beretika banyak pesen naring sepo pautang ya sayang Arayu jaman. beri utang ya mak Arayu Tembel boleh. tekajat alhamdulillah ayolah ring sepo duh nyataknya tantaman nyaman nerima sandekan non sesase nyerak aku kula cuma mun kepepet ngani keturut sanding ngedusan gelu nah atau Ngijung lah bane tembel bang ngijung. bulan isar sobongan kena ring sepo sok tampuruan Pak no Ngijung lah santai lah. bila mancak mak bila tolak mon pauna ondung kalorong Bu Kampung Suparno Luar ada. eka saja bening sepo benambah mula ya remangken kau lebentika teka polong sayang dua sayang Sayang mana beri. Asma Deni Bagu keluarga besar ayo gantenan mi teh sompeng Kok teh sompeng ya bakan si mari kake paruh Paruan deh ya. Bano sompeng abang kok umi mah. wajah kebetir om ko sepona kapila kari lakon deh Tulapit tak jopo cangker morong elencak de jemi parano keluarlah elencak de keluar aduh peset desak bocorok peset noro nih lemari ayo iya ban lemari Abah alhamdulillah mantir tak nolak nih ya Tulapit umi parano bentika setak ketemu asyah kepai Bulapit setak ketemu rasa kerong bula pon pada beda umi pon pada beda lanjut lelo mula pajaning awak nasibe raga tak bisa joget ya ya direwangi Bu Kampung Suparno iya ca Bondorogo torok nyawa terus mula sing dibelane iya ora aru amo ora
Jogosari. segera kewarasan. Soro pakanin Bu Suparno, soro pegak mak soro korong, soro pegak mak soro korong ring sepo. Soro pege Ibu Parno mak soro korong. Pikiran ring sepo sabenare dikemak ngapus angin. Iya go kan. Dosa makin teka bolong, dosa makin teka bolong ring sepo. Hidup juga sari. Apolong mak satarosa. Cek terana nompan deka. Setater mak lampu mereng. Cek terana Ibu Parno bulan senor atika. Inna dong. Karene seratikan dina oreng. Handina oreng. Duta kelar bula mikir Pak Kampung Suparno. Tuli tedung Sender tedung ning sepo ki kejung ya. Sender tedung. tak kira-kira Tuli tedung Ibu Parno. Ampun malam tiga. Aduh cek Ampun malam tiga dujak nangisan Ibu Kampung Suparno sesepo.
Launan. Di budi lah. Launan. Di bang. Miumi di budi babi. Jo, Matur Tuan Bun. Sopung non gula dimanapun daerah 4 kabupaten katangga tak kompak hati nikah jeung aja masih boleh natung ketan pacat niat bisa jenah kadang kala kurang kompak keluarga nah launan mi coba salah situng lu nyontolong juga titipan salam ki taruh penikah tak ning koreksi sarang usia walaupun kampung Sukarno ini kebun sepo usia sekebetir pian tetap Abah Haji Nanang tanggung jawab penuh sarang ubeng ada budina cek nyama umur tak kok begen nah tonton ada jaibangan salah jengipun karena ini mulai dulu promotor tunggal bismillah selamat ini orang tua dari Abah Haji Nanang Teh Timan pribadi. Gledek serang lek nemon sa poran le awang ijung jer Melajaran mari daya wala. pangapora dek seteja taretan sayang beda kecung salah kulo tak langkong seporana kecung salah tak seporana ale mimik dulu biasa celengan biasa dute timan nikah orang ngaring sepo juga sari kalong guna juga sari kalong guna saya Galis mana dusale kara Galis mana sale kara Napa dapat jekile maedanian ini sampai leres pati kelasa Tanjung Perak Duk, Sulpi Bisa, kurang situ. Maju oleh titiman Duse sepo nikah sera asmana Terabunyara iya mana pakuna teti mani
Iya. Mana bengkok Mimi Yugo Sari kalongku ena. Kelarin adu Iya. kikarnya So. Bismillah selamat nikah promotor. Iya, Kang Sulam gini. Marani kabula lalakona Mimi dulu. Napa mbak du napa angin, napa mbak du napa angin, lamun angin kenjul Pelok temur nikah gendingan. Brandon memang oye audio sound system. Maju oleh tetiman. terima nama teraman. Iya. Tetiman nikah orengan. Iya. Matur suwun atas kehormatan Teh Timan sebagai promotor. Bismillah selamat keluarga besar dari Bapak Kampung Subarno, keluarga besar dari Abah Jinanang yang telah ditampil di Bagelaran. Jai bangun salajengipun kula ngaturaken pengundang pendamping pengurus putu terbampang paling depan Abah Lasiono Heri. Ayo samburi Abah Lasiono Heri. Nanti sekalian Abah Gusminto Jakades Acondro calon Jumat Pahing di bulan Rasul pindah tempat Kaliwungu di rumahnya Mbak Kampung Jais. Sing duwe Sabtu Wage di bulan Jumat Lakir. Sebagai promotor juga bismillah selamat Cong selamat lempeni pindah tempat Kaliwungu Ustadz Sulis Semomo Rohim Supir Tegir kedua-duanya minggu legi pindah tempat di Celok di rumahnya Mok Zahir Tayub. Bapak Kampung Karim Angga Madurijo, Kang Tirsen Nyonya Tirsen Zuhri Selok juga hajatnya minggu legi di bulan Rasul kumpul di rumahnya Mok Zahir. Kang Sumarto Sudimoro Abatinawi Yongga gila Montau Gabri setia campur. Bapak Sahin Selok Bung Siswanto Sumberwulu Badi campur. Bang Ipung MC Sukorejo pindah tempat Kedung Moro Jumat Pon di bulan Rasul. Abah Haji Jumat kasih Abah Haji Jumat datang paling awal. Man sayang sayang ayo Neng Zuliha Karena kekeringan sane senyang sang jangan angkang benarin kau rasa bosan ika bosan
Titipan salam ki terutama Kacung Nur Sepeda sebagai promotor Tarung 4 Kabupaten. Titipan salam tepak hari Jumat Pon malam 1 pagi tanggal 12 September tanggal 4 bulan Dasol. Yencam Tretan Jurianto garis miring Ibu Buyanti Desa Madurijo Dusun Duren. Bade kesangsian, bade tujuan, bade keteledoran, tetap berusna Kacung Nur Sepeda, Aba Asep Kilur Madurijo Kampung Karimangga, Haji Sumat Naim Ben Sekajaan, atas nama Kundang Putu Terpampang, atas nama Jurianto Ibu Buyanti Jumat Pon. Bila mancuk bila tolak ngelotor ki. Iya sih. Iya nyongok dulu kemarin. Nyongok takut kosak. Ayo diatur salah satu pramugari. Ayo duk. Yuk. Kemarin ini tolong nih. Bagus. Ayo munggah Gus. Hitung Gus. Lancur Tekar kulung Sikena maaf. Si. Coba selamat siana. Sing duwe minggu legi kasih dapur. Selamat siana. Ya jong selamat tak bahaya si. Ayo Madura ya apa? Terupra pro. Selamat siana ayo Bambang David. Ayo Serkong. Ngenteni sih Bambang David sudah. Selamat siana Sampuri atas. Iyalah. Hitong 2 lo. Rohim Gemang. Aku ngampun. Nanti selamat. Mana Ayo. bule setade pada tika setong panotan bule panotan bule aduh sayang nape ambek nape angin le lamun angin terus tengah nape gajak alek selamat TPP aduh tiga aduh nape main lamun main tiga madeka rumah madeka rumah le iya mangga pisang jambu Kalebun Chandra. Aba Gusminto. jadi kalebun gak ruapun. Aba aing ki positif gani ka. Alhamdulillah. Syukron kasir. Jazakumullah. Bulan asapa. Nah, Umi. Ah, Tangi dingkun kok gereng aku. ngedik. Siapa kena? Lapar begele. Aduh ya Allah. Jarang tak nyambeli siapa nyambeli kok gereng. Beli aki sabajong lah. Sender ngicung ya, serengot gelung. Serengot gelu, lapar lah. Nasen buu ngan merongki. Bulan asap para mak bulan molot talek selamat TPP. Kak Nisin, Bapak Kusminto. Bulan
rasul ma'are kemis sayang lamun entara tiga ducek palopot menataping sorong sejak katangi aduh tak kelar ulah mikire umi karo bula mak kadapur lek selamat karo bula mak kadapur lek etale mak kotor beli etale dumak poter beli Monarena umi nikah pun ngabar iya kak malam lah kak duta kira ngate mor pole selamat siana mon atena jika pun tak ada tak kira ketemun pole duta kira seka temon pole Mayo temang kak senento kala laonan masenenga Atena Bapak Soekarno berinding akile dupalotan lema ya sayang ngalak gule nang penangena mirengaki tak langkong tretan lahadina badan gule yare mangken mang temangena mangan aduh pancen kebehiburan naik benang cuma rontoronan ya sayang bola koning kebale tale sorot emang ben bak kampung Suparno kalak laonan makne gening eka kebere kare sorore bes mak rompong deje mana serena duma epena soro abes ketika Bapak Parno mompong kibede mon marena aduh pot pale mana ekor manga dumak pancak jai kelarena dumak keker nyilam ete manga sarang den tulesa kecek bayi
Mon arena nika ampun coba ngalem Monarena maampun malam. Duh tak kira lagu boleh. Monate nanti kale selamat tepe ampun senang. Duh tak kira aduh tiga mak ragu boleh. no tak katik lek telima pote namen penang aneka pontongku aduh tak katik tersit suri derma boleh bulan lima semakin ambu Klambi potedu cek gendena kotor sabana cek alosa kajelena tika cek lebasa sing abes padeng seneng atena pamisan padu cek manisa somot najelan kita tesa bola tengana tika cek sopana sade cepadeng karo kenalan ate senang ketika seklambi poteng beri kata mau senoto kerongkole siang bermalam dikasih pekeren sanoto tika kentong nate ate senang ketika goreng kelambi poteng beri kata mau sanoto kerongkole siang malam dikasih pekeren sanoto tika kentong nate karo masak tresna bulan coba detika tak kuat bulan rasana aku bulan tak bisa lupa dikasih kaposa siang malam tadi pikiran tak kuat bulan rasana aku tika tak bisa lupa. Coba, alhamdulillah. Jaiwangan sak lajengipun hopping soulmate sahabat foto terpampang dalam undangan. Sing duwe cuma baik di rumah sendiri. Sing duwe keamanan desa Kaliwungu. Sopo ndoro? Pak Kampung Jais Kaliwungu. Papan Bere, Apang Timur. Ngabarak-barak arena Dunga Timur kelarenya sang sayang Surak-berak Kampung Jais Tika monate naring sepo Baju nampena Pikir sang Apa aja Kampung Jais nikah orangnya Kaliwungu kalong guna sayang Apaan bere
Apa nih mah? Nom iki mun siap jago tunggal, siap nom ngino mah. Sampai tolak. Prei mabuk, aku lu. Ibu sepeda mi oh nggak covid. Kampung Jais nih kak orangnya. Iya kak. Jumat baik bulan Rasul. Nikah hajat sayang. Ayo ngecungnya gua agemi nih. Malaramok sesalamata. Are satu arehat kak Jais. Are Senin bula mak dek deje. Hekaes to boneka niat. Boneka neng tika ben bula. Ma eki be. Sang rancak nangga sabenare maika bosang lantaran jauh ben tika. Nang di seron ini kok ngono kalau pretere. Ayo berdiri. Ya. Dari Agam Ayam Nanti Hoiri Firda Jangan pernah geling minyak Dumon minyak Dupaga belar Musuhnya nanti Mimik dulu bang Nanti Firda Son Musuhnya ibu Akhili le. Aja deh, di Kang Sulam tuh ini aja. Berdapat aja deh. Ya. Ayo putar. Hoiri Firdason. Kencang di kemerena sekencang kemere kodong cek sapa sangat dikemonatena sekapusang orang seto. Kebon Jais non, mereka tolak mon, wah apa gitu?
golek bak ho, Hairi. Bak ko ember. Ah. Kedua, mau tak mampu. Siap-siap ambulan. Mon iba. Abin siya ngaku vario do. Munyer ke le. Alek dek dek. Mimi lagi, Mimi sih bang, dari Kampung Holil, penghormatan. Aduh, jadi Nurwati Rohim, jangan berejeng negake. Kemarin kan Jongher, dari Abah Agus Minto, dari Sule, apaan? Abu, tak mampu ke beseng, ha? Coba buang le. Si kalem bang. Ore. Di kacong. Kacong Nurbatin tadi satu bagi. Panitia boleh tak niti. Coba siapa Jumat baik tadi Imas. Tak rapa kami seleber bong. Montak kejepok turun. Kami seleber. Tak rapa. Cok mulai. Panitia boleh tak niti. Panas dia gulu di. Asmati no mejo. Karno. Agulu di. Boleh tak laki. Ya mata oleh lah. Kesejujur. Yo aduh sayang. Atur sundut. Atur sundut. Atas penghormatan Bapak Kampung Jais positif Jumat baik. Ibu dan Rasul Jambon diri kesempatan siang hari manggen ikut serta terima tamu pengundang pendamping yang telah sudah tampil di pagelaran. Bir meledak juga Jambon Kampung Jais. Bapak Kampung Sulrini, Kampung Suroso, yo Mas Yudi Imam Baital, Bapak Amelin, monggo ngriki, monggo Jaipongan, Cak Muksid Jati Mulyo, monggo ngriki, Zaino Wahyu dan kawan-kawan, monggo sesarengan. Bola api
Cangkir morong elencak deje Kak sulam sueni elencak deje Aduh sayang Bulapi Hari ini dihitung sampuri Gus. Tidak kemerwal ngono gul. Jadi ngejar banyak semula. Kak sulam sueni Celok beben, emang kan ya bade kapi, tak langkong tikal. Bade setuju, anu Gunung Sari boleh marin, marin Ika. Mak pada beda. Aduh. Sayang duh soro rebes parempong dede duh eman mon madunale maepe na aduh sayang duh melah lek pelek Tarik Parianale arah apa Pariana Kak? makpona larak reng reti Terus koranceng KPA lete ume le koserana sing larang Kak sulam seni koserana sing larang salanjang tiga nyake enate ole ole terak pacar pete temor mak pete temor terak pacar pete temor ngelenang monyet tapuwe ole abananang ngajar-jajar Kak sulam suheni elencak temor mana-mana tiga ban bule bane juduan mana-mana bane juduan ye ole ole aduh nape terae gunung aduh nape terae gunung mon keruak le demararato mon garwa kang sepul udara rato aduh nape basulasto pikir mak bingung aduh nape bule pikir mak bingung mon keruak
jeman sanonto blending aki palotan lemak Iya sayang mun sebile keng kermang eding aki abanana tretan tak dina beten kaule samangken ampune mangga Negara mengeduh mak rontoronan Sedalangan doma edalang kita Mayu temang benula bang galak lonang Masenangan hatena orang sekaempat amar sata bule jangan cebenang Iya sayang mon celangking nang nama tombu nyamplong asa engku niata abanana mon semakin segenteng kacan pada apolong Sorore bet mak rompong dece Mon manduna duma epena Sara abas kang hari 10 bulan Mampong ki bedang Mon lakuna abanan nak bon etena maju kermang kengje bitol bit Jadi talbit kelarena keng geger nyelem maju temang umi keng jebit abit nikah arena seratin kan dalam malam Mana rucuk rancak mulane Mana serena mak keker nyilang Lakara cocok gak sulam suhendi Kocak nagake Mon arena Neko pancen ampun malam aduh cek kang arsen maje bitol bit Ya sayang mangker mangan selangkeng kata tombu duce gedik temangan sebit-abit temangan nikah samangken para ambuan Mata bedik dale makote Mangker mangan cuma etam burungku Keberapa neko berama boleh Kecung temangan sama kenepon ambuangku ampun kaprang ongku reng madura Mau goreng madura ngarap cape sareng beletep tangge Salah pelak tetangga mon sapenang bekut pangabesna Bagus banget nang dunya
Ongku tor selande Aku tak selanje cetak onga serta abuto node Sertaan Kudono Papuruna Santa nyap sam angin Senangnya samangin Neng etunya Sobung bening andang Bapak Muklis saking papringan Pak sayang. Pak Muklis saking papringan Angasal sampun jai ongan Anyangking ember kiwa nengen lungguh jejer kangge tonggo kangen Bapak Muklis saking papringan monggo jai pongan Bener kekek Non gila non dak para ajunan situ aja. Kelis menang Selekaran Pura podu Maitani Lopot. Jarang besen kita, mari minto. Teres nana Bulaki korang Bedanya Iya. Pura Kadang Muklis non. Manisa bila raja Sandi gunung Lamongan. Ya deh aku lu di. Iya. Minum di. Iya. Mimi dulu. Oh menikah. Nikah pada hikmah non. Kiriman di Tuhan nikah. Nikah. Mantir barokah. Terbarokah. Mohon sengino mantir barokah. Mohon di Tuhan pada masa suara kebedal sandalah. Yang Tuhan sang sang. Jadi senang ngatangin ada di Kacong Juli di Kampung Jais. Siap segalanya, mon jago tunggal, tak boleh ditolak. Eman. Bapak Muklis nikah orangnya, mon paprengan kalongku enale. Saya tak kenal nikah, kenal lagi. Pak Muklis. angin Lamun angin akan julakata Napa kejadu Napa main Lamun main Terus ke Roma
Siap. Apa saya? Ya kacung Juli ya namanya boleh. Orang ini. Hidup Pak Muklis. Siap ambulan. Anyet-nyet le. Siap buang anyet-nyet le. Duta kelar bu, name kere Pak Muklis. Dudera mawala Iya, so. Tika cinci ngajak pael Kelulun. Kenapa keneminya mana minyak dung paeloro de ambun katone seenga menengaki bekta amoro. Oh, akemi gitu akemi. Biasa ojek, apa jaluk iki? Apa talian? Biasa ngojek dia. Ke kota pantai besar dadajaan mak sekan poten Ayo melele. sarana pabula pun tak bisa apa selihan sarana pun tak bisa kaca padu apa mati Abah salihan nikah orenga. selambun adu kening minyak So, lelo mana minyak dong paeloro tegal randu abah salihan kalongku enak. ya ampun nabula kata senga bapak kampung lagi ikan Masa ya ampun hati ni kau lah kata senga menengaki kata apa long abah minggu bagi bulan Rejab nikah hajat Haji Slamet Karto. sama adalah aduh masang rancale sama adalah aduh masang ranca sate Tuh, gula mandia orang nisar napa tampenang. sokor kelam apa salihan atau tangut abah sokor kelam etika atau tangut masanya babatiman mae bagia Bula terok si Apollo ngarengetin. jangan goncang duh kemerena jangan goncang aduh kemerena se goncang Hoy, kemerekodo Abah Haji Timan Musri nikah orenga.
posong aduh Hoi. Orang setong abah Jumaat nepon bulan mantiwal nikah cedele. Sapi dan aduh nasihatna lalelo esa tata Hoi. labu mere Bisa meraan kalau ku anak abaji timan muslim. Oke, narok laban tiga terabula norok laban tiga mana tak praten bule mulia Kampung legi ika nikah orengan. Abek nadu mabidang jai la 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 kala basa lena kacani Batur Suwanun, Abaji Salihan, diantaranya Haji Selamat Haji Karto, keduanya positif minggu beki, bulan Recep, abolong kolonggona, Abaji Siham Sumber Petung, Bos Yatim Sumber Beringin dan kawan-kawan yang telah seri tampil di pagelaran. Pasrah lo Mas yo. Ojo sampai tak pasrah. Ayo Serkom, Penny lunggu-lunggu, ikono Pak Suhar iku. Ayo kongkon geser. Ikono Pak Simes kono. Ayo, Marcela Sito Pramugari. Dia Sumati, minta tolong di. Bagus, penjoget diatur, nyopor ya. Ayo, salah satu. Pramugari. Diatur Gus. Ojo nyadeng ya Gus. Hitung kilo Gus. Aduh pon palang ngabule tiga dumak tege rasaan corang dalam dada sanontong pon tak para kaje napa gunana oh di neng dunya bila sanontong pon loba bula pon pasrah desego besar sanontong bule tak maksa kulaku jalan mulai bejam malam halak
tak karuan lagi bine leburan tiktokan sabenare lakon jogetan sampai lupa lagi nate beringakan sabenare guna sibuk adet-adet alis ban lipet jangan telan-telan gaya nada nyalai ngodete mak tak agaca obu enla oben pancen jemana mangken apot pide hati bine ratin sekut elerek tetangke uang glowing kalapina anyar make laratin oleh nangalak bang mekar pancen jemana mangken apot gila pokok abe ratin bontak jebelanje uang glowing manceret alisa monasebine ratin aduh selake talaka jemana mangken kak ampun jeman tak karuan lagi bine leburati nokan sabenare lakon jogetan sampai lupa lagi nate beringakan sabenare guna sibuk adet alis lipet jangan telan-telan gaya nada nyalai paraben enga hubungan lah tobu oben pancen jemana pancen mona bide mon andi bine ratin sekut elerek tetangke uang glowing kalapina anyar masela ratin oleh nabat mekar pancen jemana mangken apot gila pokok rabe ratin bontak jebelanje uang glowing bina tangan sebine ratin bon selake alka aja kesusu Orang tansah semoyo aku isih durung raja ayae jaluk apa tak jaluk menika warna kok iya prasaja kowe aja nyebatan mas apa wae sadang kelawan papa iku wis mesti aku mau di marung otot kowe becik katon bakti mriksa toyo gotong royong maunya besok kapan dek jangan terburu-buru kok jangan ingkar janji jangan tidak ingkar janji ayae minta apa sayang saya minta mobil Mercy kok sedang-sedang saja kamu bisa
itu sudah pasti. Aku tak mau Asal dimadu. kamu setia. Aku setia dan capek mati. Terus Badun atas penghormatan Kang Nasir Basori promotor tunggal. Ayo dari Songo Angling Dharma. Bapak kampung Sisworo Barat Asok Padang dalamipun Gada damel Sabtu Lemgi bulan Rasul 2026 monggo Riki Jaipongan Pak Kampung Sisworo. Aduh mana tena. Iya. Pengasih suara. Cek sapa sang wana tena. Sekapa sang orang seto. Kampung Sisworo nikah orenga. Are ada du. Iya. Alancur. Are alancur. Tekar kulung kakak. Barat esok kalongku enak. Kare-kare kadutan Iya. Satu manis bulan Naksol nikah aja teh. Mimi dulu, Mimi dulu. Di Kacong Naim, di Kampung Jais. Bila raja kemantara Duta kelar bula mikere. Manetina tiga mantra nangis sa bapak kampung Sisworo. Manetina tiga teranangis bila cek mantra noro Mimi lagi Majo ale kakodaga pandabasa kakodaga kapandabasa dada jadu sekarang putih marani ko nasi babak bula pong. seralapa bula Iya. apa tak bisa seralapa pada tak bisa kajaba bula pate Duse genteng sera asnana. Iya. Mana minyak pak elo
dari Kang Sulam Deheni, calon kepala desa kali semut positif HE. Bulan Rasul satu manis nikah aja deh kampung Sisworo ale ale. Oh, bukan dek Jakminya. Iya, datang lagi dari kampung lagi Ika. Mimi lagi. Udah tak kelar, udah mikir, oh. Masih nampak jaket. Iya. Iya. Tak lanjut apa mikir. Bula terus apa longga. Ibas rebas merombong. So. Iya. Iya. Maepena. Mondreng ni cerna patampena. Ong Sisworo. Dari apa sedu bulan. Iya. Pembangkit So, aku ludi. dari abas membangkit badan. Man marina etina. Kampung Sisworo nikah arenga. Nikah penghormatan dari Kang Busari Tija. Lanjut. Eh. Mon arena nikah pon competra. Kedebek. Terambulerang Iya. Tuh. Menapa kona mak cek bauna. Marani kona si babak bule. Terambulan Mimi. orang tiga. Iya. Kampung Sisworo. Terambulan orang tiga. Iya. Mana bengkona cek jauna. Telakong. Terus Wadun atas penghormatan Bapak Kampung Sisworo positif satu manis bulan Rasul satu terop satu kotak Jomon Tiri. Sip. Kok oke sing mulai si ano je podo keduman. Ndak kondo nih anu. Nuryati Sarti kasih campur. Sampuriti Asmati. Nuryati Sarti Seruni. Nyonya Basuki Basuki dangdut. Setiati Anissa Wonokerto beserta Nyonya Jakmat Dimas Selok. Bapak Kampung Surati Dadapan. Bang. Bapak Asis Kandangan. Sari Bapak Indah Kandangan. Marto Atma Kandangan. Bapak Nani Bedayu. Minggu Kliwon Jumat Dilawal. Pindah tempat di Wonokerto. Bapak Jumaiyah Hendrik Putra Haranganyar. Ari Sujono Karangrejo Bapak Kampung. Cak Suhar Pondok Ulu. Abah Haji Karnati Sayung Gunung Bekal Nurholis Jumali. Kedua-duanya selosopon di bulan Maulud. Monggo kasih campur biar sama-sama tersambut. Nunggu penumpang deh.
Hendrik Putra, Abah Jumaya. Bapak Kampung Erik Sujono, ayo.
Atas kehormatan Bung Siswanto ikut serta terima tamu. Di antaranya Cak Karimullah, Bulu Jaran Elor Positif Satu Manis, Ibu dan Rasol.